Kamini su jedan od vrlo popularnih načina grijanja, za koji se odlučuje sve više ljudi, zbog estetskog doživljaja i mogućnosti dobrog zagrijavanja prostora. Ugradnjom kamina u prostor se unosi osjećaj topline i intime doma. Ako razmišljate o ugradnji kamina u vaš dom, prvo bi trebali vidjeti koji tip i veličina kamina odgovara predviđenom prostoru za ugradnju. Snaga mu se određuje prema prostoru koji treba zagrijati, te prema broju radijatora spojenih na kamin. Ugradnjom kamina sa spremnikom vode, koji se spaja na sistem centralnog grijanja, ostvarit ćete znatnu uštedu u troškovima grijanja u budućnosti, a vaš kamin će i dalje stvarati toplinu u vašem domu i biti vizualno dopadljiv. Posebno konstruirana vrata sa vatrostavnim staklom se ne čađe i uopće nije potrebno čišćenje stakla, što je bio čest slučaj kod starih kamina. Ugodan osjećaj topline u svim prostorijama vašeg doma i funkcionalnost predstavljaju idealnu simbiozu. Stoga, obratite se tvrtci Termotehnika, uz koju ćete se za samo 6 dana grijati u svom domu.